Kei roto o te kapa haupoi Māori i te whiringa toa o te whakataetai haupoi o te Moana Nui a Kiwa e tūana ki Whiti. Nā kei Whiti tā mātou karere a Heta Gardner e whai haere ana i te kapa, nō nā noa nei i kōrero tahi ai māua. Skore katahia no te tīma wāhine Māori i Wikitoria i tō rātou kēmu whiringa whaiti, engari ka tahi te pakanga i tū ki runga i te papatākaro. Kāore te kapa haukaenga i mate wheke noa. Ko tahi anake te kapa ki te haukaenga. Ko te kapa Māori te kapa toa i ngā miniti rua tekau, e rua ngā whaenga. Ko te tuarua he whai oranga i ngā hapa o Whiti. I tuki ngā kapa e rua mo te toenga o te haurua tuatahi, engari kāore i Waimarie, i te otinga mai ko te rua kore tonu te kaute. We talked a lot about our defensive structure, so they've been working hard on that and I think they've pulled it off in the last two games really well, so yeah, that's one of our strengths, definitely. I puta kaha mai te kapa o Whiti ki tua o te hauruatanga, a i tata Waimarie e rātau. Engari nā te pakari o te kaitiaki whaenga o Aotearoa a Leonie Broom, i kauparetia anō a Whiti. The heat may have got to us a little bit and we fell away from our game plan, so it's definitely just holding to our structure. I tata ngā kapa e rua mo te nuinga o te kēmu, engari i muri mai te whaenga tua toru o ngā Māori i mārama ko wai te kapa toa. Rima ki te kore te kaute whakamutunga. We've been working all week on just getting a complete team performance. We haven't quite managed it yet, so we're hoping that happens in the finals. Ka huri te kai o tēnei waka e nānei ki te kēmu whakamutunga, a ka whakatauria ko wai tō rātou huariri i muri mai te kēmu whiringa whaiti tuarua hei te pōnei. Engari ko te whakapai, ka tūtaki tō tātou tīma wahine ki te kapa o Ahitereiria. Ko tā mātou karere tērā a Heta Gardner e kōrero mai ana ki au i nā kua nei. Hei te rā hina tātou mōhio ai ko wai te toa o taua whakataetai.